Juče je počeo upis dece u predškolsku ustanovu Neven. Kako su saopštili, u predškolsku ustanovu mogu se upisati deca od 1 do 6,5 godine starosti. Upis se vrši preko e-uprave, a roditelji koji nemaju mogućnost da elektronskim putem upišu dete u vrtić, to mogu učiniti u prostorijama vrtića svakim radnim danom od 7 do 13 časova. Upis dece u predškolsku ustanovu trajeće do 5. juna. Juče je počeo upis, to jest 5. maja, trajaće do 5. juna, mjesec dana, tako da bi roditelji imali vreme da upisuju. Ove godine planiramo da upišemo 3 jasane grupe, 4 mlađe i 1 mešovitu grupu i naravno sve preškolce, s obzirom da je njihov boravak u ustanovi obaveza. Ima li liste čekanja i dalje? Sada trenutno imamo 36 dece na čekanju i to su deca nezaposlenih roditelja, mada sam ja uvijek tvrdila da bi trebala i ta deca da pohađaju vrtić iz razloga koje mi možda ne znamo, a deci je neophodno da borave u vrtiću. Ja se iskreno nadam da ove godine nećemo imati možda ni tu decu na čekanju. Kažite mi kolika je cena vrtića? Cena vrtića je ista, 6.000, u stvari zavisno od toga da li ima 2 dece u vrtiću, da li je, ne znam, sigurno ste upoznati da je lokalna samouprava oslobodila 3. i 4. dete i svako naredno, i također i blizance od plaćanja, oni pohađaju besplatno vrtić, a što se tiče cene, ona nije povećavana već 2 godine. 6.000 iznosi puni iznos, ali postoji, znači, ako je 2 dece popust, za 2. dete, za 3. još veći popust, ako su istovremeno, znači postoji tu korigovanje, onda poludnevni boravak gde deca imaju samo 1 obrok je oko 1.700, tako da su cene različite shodno boravku dece u vrtiću. Kako se vrši upis? Upis se vrši elektronski i može roditelji koji ne žele elektronski da upisuju decu, da dođu, stručni pedagozi su svakog dana od 7 do 1 mogu da upišu decu i u ustanovu. Mi nekad primimo i više dece nego što je zahtevaju normativi, vidjet ćemo to kad 5. juna, kad se završi konačno upis dece, tim, znači naša komisija i ja ćemo sesti i tad ćemo vidjeti sve koliko i šta, ali kažem, ja se iskreno nadam da mi nećemo imati dece, možda mali broj dece na čekanju. Koliko je trenutno dece u vrtiću? Trenutno je 736 dece u vrtiću. Mislim, ni ova cifra možda nije gore dole dete jer ispisuju se ili se upiše. Mi preškolce moramo u svakom momentu da primimo. Dešavalo nam se da dođu iz Novog Sada, iz Beograda, znači moramo da primimo, kažem, ne znam sad baš u dete, ali 736 je bilo. Sad, verovatno je možda toliko ili više za 1 ili 2 dece.